Biyag ti tao. Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sarane. Apa yan? Anyat sangitan nyo? Alala, sumrek ka. Natayan ti kakaiso na nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka, nana. Kahit kaano ti tabon na? Diyak payam mo, sir. Tawan o sa kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, iba kayo. Apay apautangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No sana makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh. Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. Di ka kadi madanagan. Tadyak pa utangan iti dakkel. Jay, eksakto lang usaran na. Ti pa utang ko. Itatan ay tabo ng ti anak mo. Anya ti plano, Nana Insa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanak. Kan ikarok pa'y ti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagit mo ti utang mo. Ikat wala. Rumbang lang ay karon. Ta inutang mo kat nga rod. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala iti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom paban iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga rod. Ngaminton nakapsot kan. Kasanunto ngayon. Ha? Saan mo't amabalin na da kami timang taripato kan kainton nakapsot kan. Nang runa no agkabaw kanton. Uray ipasuli daktulatan no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't agpaasikaso aki din kada kayo kat da kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaeng ditoy. Di mo nga ron itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, Nana Insa. Dakas adamag matet. Ha, apay, Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. anya, apay, asino ngay tinangitik-tik. May isa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema da ito eh. Hanggang padasag a paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamat mayalan iti permit da jay. Tawan mat papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangay ti aramiden ta. Sir, anya ti kaya... Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay ngatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mo. Nana Insa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagaapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Ay, awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamat ngamin ang nasaganaan. Iswa di ta nakaurnong. Day tati kam malita.
Tayo nun unata tinagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sa bahala ang negosyo. Una, ngam pagutangan tay. Hindi Tata Flavio. Baknang dadya ka aruba. Iso ti ayan tinamnama ta. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin ko na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Ladingitek. Ngemjak may tenti ka tadakid-gid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isong ti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumuswa parikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaru ba tayo? Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo? Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani, kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good. Pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksaya ng ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapol dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Ha, anyat ibagam ko na. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo titunggal maysa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wen barok, nasingpot kanyak dayjay, apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay jakla mo apay ka day. Padasaman ti umutang kan ko na nana, barang pautangan na ka. Awan ngamin kanan tayo. Ada ngamin utang mi kan ko na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan, tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na nana, tapno at igatang tayo iti kanan tayo. Di ka madanagan, ta saan mo abayadan? Da kami timang bayad. Basta sikat umutang. Anya. Ta di sikat nagkidaw iti pabor kanya. Impay ko, sana yan. Sige barok, mano aya ti utangek. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno at allowance tayo. Ngam ni, di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikat umutang. Igatang mo iti agas mo, kunam. Naimbag nga oras yo, Sir Flavio. Manang Insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Umayak ko maumutang, no mabalin Pangaramata mi ti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nagngingina ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. 20,000 pesos ko man, adda, sir. Sige. Mabit lang. Taykan ka iti utangam. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin Tadamot pangusarak. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga bakka. Mga bak ko na ngamin Saan nakasta? Rane. Nana Insa, hinka man ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige ma'am. Kan ingkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay,
Mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Ha? Adamot utang mo kada kami Saan aya? Uwan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may. Isu atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbeng akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam. Uwan, ma'am. Pasensya kan, sir. Diyak pa'y nakabaybayad ngam umut-utang akmanan. Okay lang manang insa. Anya nga katawan met ngaron ti sa bali na pagkamangam. Tanatay meten ti kakaisu ng anak mo. Ay, uwan nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kagsangit manang insa. Mababainak lang amin unay, sir. Isapas pasensyaan dakla kuman. Awan ti problema kunak manan. Ala, uston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan rane, adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko Gusto lang der aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Saan na balay? Tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masalutan kag negosyo na basit tipuunan. Tikayat ko, tay milyon tipuunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ngam sapay ko ma. Tadan tulat ta dumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibus man gaan ti bagas tayon. Ingka pa'y man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam inton agtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko ma, kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, no, agbain-bain ka. Adang amin utang ni kan kuha na. Iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no, adda kwarta. sir. Naimbag kan ka, tamay salakid daw mo kan kuha na. Kat ikan nakadagos. Maawatan na ka, tabakit kan. Ala na, waray 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo. Adun ti utang takin ni Tata Flavio rani. Noan niya ti pinirmaan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tamot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na, gaputa saan mo't adata tinapan imutang. Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manan ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa di inuntong iti pagnaadan nyo, no ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isun ti manggatang. Numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaon ninyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpagpakaasiyak. Awan namnama ang kapagbayad ko iti utang ko. No di ti panang ikarok kada kayo. Agpaayak kas babaon ninyo. Kansanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaib ka, dito'y balay. Ay nahagyaman na, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at tao.
Nagapwam, kastamla ka na yun nun. Pasaray di kan agawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day tala sugal ti amom, naadikan. Si Kangay, naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka mo, ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pay adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nanlilaw dak. Jak met ninamnama akas to'y taramidan da. Ti panang ipasubo da kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung mismo. Anya, agpada ta, oray siya. Nagsakit ti pusong ko. Diyak matla makaisbo. Anya, ay, adak mo na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ng basito. Anay, tan. Tapno maamuan tano apay akas to'y. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya, Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. apay ngay. Siyak pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Kasano da ito yun? Nakaptan ta iti saanan ang maagasan ang sakit Rane. Diyak pa'y kayat ti matay Rane. Basol mo amin na ito eh. Matay. Adto iti kwarta manang insa. Ay, saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan na tawan ti panagbiag mo dito rabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matihagbiag. Tauray siya. Sumagmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwak nga iti ado akwarda. Diyak matlamay tugot na matayak. Ha? Iso baybayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na, nagsayaat ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikon ka, sir. Kandi mo pagdanagan ti panagkapsot mo. Tadito'y kan balingag na aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin kadag iti anak ko ti panagbiag mo. Kat nasyan na kan ka. Iso nga imbilin dati panagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukin ka manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat ngami na maibabaon. Kaya nasingpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rane, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon kadata. Ganon, Anay ko. dawatin talangan ti makawan ti na marswa. Kadag iti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan Rane, agkararak ta adwa.
Di tao. Ma'am Wendy, mabalin ka ditag sweldo? Agawit ang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans tinak. Sure, Sir Gary. Kaano nga rot nga iti sublim? Inton bigat mat lang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamagayam Gary anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumrag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay amang sarsarong ka rin dyan ubyam. Ha? O sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Padamo na kang ngagak nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka mat kayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rod manen. Noon pa panam, rumwarta. Hinta mga ni Tiruan. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat ngamin ti gayam ko. Dandani akon malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng lugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, di ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Nada. Anyang nga taday jay. Makansa mo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga hindi sag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond namang ibabaka na itin sangkot na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nan di lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo ita panang welcome na iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa wunday ta. Adda nga tamay panaggusto na iti dayta alalaki. Ay Mare Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi itayaw. Apay. Anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare. Numayak to. Naimbang man ta ng sponsor iti kasangay ni pare. When Mare, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Mare, tanak pawisan dagiti daduma kakaro ba? Na. Apay ngay akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay. Kasla pag-aayat damay apasang bayan da di alalaki di tabalay da. Supaya hindi
kastaus para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Anya ti kaya na sa wunday, Jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Yan ako! Kaano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kami rin nga umay jaya dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dahita? Pasensya ka na. Mudyak maipayda kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patid nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso, lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagka, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak na da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang dahi ti lalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak, may sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry, ngam di mo maipaay ti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko itirikat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay tibiyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartin mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit.
Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak mo titikas ta. Amom, napadasak mo ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan tirik na. Mari Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawasan ti kasarda, Mare. Aya. Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. Wud mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay! Sapay ko ma. Tama kay liwliwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patwende. Papapalan niyo. Kwa, adadadarayan mi nga okasyon, Papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, Papa? No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat? No, agbalin kami anasingad ken ni Gary? Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, Papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, Papa. Agayan ayat kamin ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, Papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngam na eh. Kita Di ka pa'y laag tardarasudos. Tingi-tingi malayang bag trik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, Papa. Patsyak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambainakin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik, Wendy. Ang may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kanto pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka mo, Gary. Ita tagasawatan ken
Amo mo ti pasikot-sikot dagiti daduma a negosyo. Italig kon ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta, adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ako nagtalag kay di ka bala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Nagluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtake latan nga ora damasabat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kung di overtake, nga agsagdang matlagayang iti asidang. Agsagdang man iti batog na. Kita amat ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabitlaang tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbag man ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo ta asawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa'y. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray ka sa ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Sikalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Sika, Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay, ha? Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantang rot iti pangawawisam kanya. Rabiin, ngapapaganda ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na. Rabiin na. Kunana nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na karod, Papa. Anya? Abakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriing kan. Aldawan. Apa di nakrinya nga dagos? Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Sana na po nasitip panagayat ko kan ka. Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam.
Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwar. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikritnak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita man no pudno ang nalobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. Ah, i-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alahan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello? Dagiti awanan pa in talaga. Jaksita ang tiyasawa ka. Aramid kitin tirumpeng. Dahil tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu ana saysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka niya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti bain! Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra niya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ko ulitin tinaramig ko. Saanen? Nasaysaya atan ti panagtali na edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarom tinagbasulam! Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanen ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yo ken ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko ken ni Gary. Diyak pinanunot ti ibo nga tinaramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laang di asawam. Biyag di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagapuhi jay syudad jay may baraw. Wanantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta solaryaw jay may. Siya kantay.
Basit la balay ti patagder ko, ta basit matlat urnong ko ang trabaho iti syudad. Ay, 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 imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agibatakder kan, iti balay mau. Wadante, tapno daman mat pagyanak. Ta di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Ket mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa ket umadadon na kita anak da. Ay, kamayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimay. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masagtot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro ah. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. At dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mo. Ta! Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawam mo balay da. Ay, day tangaro ti problema lakay. Di nalatultulado jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam da dya kasinsin na. Baro pa'y lang ngam amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kain ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lag sa apol mo iti trabaho na. Pagbagaan talatan. Barang makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mari ijay balay. Isu nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sa amutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isu dalangan ati humagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Adu kami una ijay balayan. Awan pagturugan ijay nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami adengdenggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat adenggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo timang pakpakan kada kayaw. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak.
agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayin. Inton no may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at dadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw, kas lada kami, ti dadakliyaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay na po, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No, kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kal? Agtalo na klangay. Talunag ki talon me. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang mat jay talon yaw no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay wain, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, saan na nante? Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan. Hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan. May mayat mo't laang no. Agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw. Ta awan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? No awan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanan yaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayod gayam. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dak man nante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay takamanin. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, gayam Jimay. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante?
Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nanti? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo na pailang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Takas la agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasinda iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Makipagnaudak mo iti libre iti balayo. Iso saan tan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali, ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanyak. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva, ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan, ante. Kat kasanon ngay no mga sawa kan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko, ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tano mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga ro ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa'y langit Ay, isumilat ta ti aramid di anak ta, iba. Sa umilat ta. Maturuglat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kaya't ko asawan, adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako kwa dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da na tao iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastatin baga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang ak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iso diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato.
Ay, gawin ha. Ang pagtrabaho, maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga ang damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na tidaddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak, bakit? Anya? Nataw, kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya, ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngamawan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya, ay, awagam dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsung batang ti awag ko. Iso masuruna. Ante, ada kadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaamuam kan kuha na nga'y. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiridaw? Unay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimay? Unang kal, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayamaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod ti kadwa. Ay kay, kasanun nga'y numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akastati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Masya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan itititulo dayjay adaga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimay. No mga asawa ka, dito'y balay, ti pangisang pitam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidon ti ikit ko. Isumot la na kasing singpat kanyak iti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang balay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito.
Di na mapali na papanawon da nato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan mi matan na maring? Kan saan sa matan nga gang angas? Adnya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita ti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan nanang, maawatak dayta. Aladak daytoy. Tapno saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anay ko! Kumusta niyan, te, Uncle? Yawanan barok. Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay natayin ni Antem. Gapo itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo maitugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titunggal Maysa. Biyag. Titaw. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat imman na ti impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inlakok tayo basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon lakom, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang dahi jay anaila ko. Kurang mat nga minti impaw it mo. Iso ani na yun na. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balaytan. Ano sa mon, my love? Tani, sikamot lati adda kwartana. Sikat ag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka.
Asikaswuntan ti panagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakdera balay ta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balay ta, Alvin. Wala, malpas talaga. Basta da kwarta ang maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balay ta. Wensyo na. Kat di kang danag. Tabantayak to anaimbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka ding, agi patakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pa'y laeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasika ti agi patakder iti balay mo. Di ka agi patakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalekak iti nobyok. Nakagatang nga rodin iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangem? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentraw. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatangak. Anya? Agi patakdera ko ni iti balay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agay, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit ah. Alang araw. Sige, ito dok, no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapno marugyamon ati agi patakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakkel unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na ornungam lang ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagiti impaw-paw it mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-paw it mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakkel agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin, nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habang. Daytoy mano. Daytoy adaytoy online. Okay, sige Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangan day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Man-manuti kasken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat bangasim ha.
Di nakisuksukat iti uray asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado, dagiti agar aram ken ka. Mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaang ti love ko. Pag-aasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadengak ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uray asino ha. No da mga awis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak pulo sumursurot iti oray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuyag na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramiden na. Ta sana nasaya at tikas ta. Kayam ko ni Fe, nanang, tatang. No kayam mo. Apay nga raw nagkaita kayo. When mat nga may Alvin. Ibagam tiyag pwesto ka na kami. Hindi ka naglibak. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne ti kayat na si dain. Anya! Jakpat siya, nagayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tunggal maysa. Huwag nga ron Agsinsinubo na payamangan. Adakit agayim makastan. Nayapaw, kasano nga ron day tuyon da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amin. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tararamidon ni Alvin. Bakit? Anya, ay, lakay. Ang mga nuda tamot, tiguraan ti anak ta, no aramidun ta tikasta. Nang runakit awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday nayon mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat, siyaktong ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adu pa'y ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbag kan ka at adan balay mo. Ngamsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Asino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho, ginobyom. Mang namnamalatan iti sweldo. Kasanumat day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon?
Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y anala daw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon nga, no, adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao sa kaagsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga rod. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna iti nobyo na. Kadi da pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ito madamat ipanagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amar aramaid. Ay, sapay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Imbagak mutkin kwa na adi na ipawit amin na sweldo na. Kuna naman nga awan ka na o tirumba nga pagdanagak. Sa nasingpit ka na o nobyo na. Ay na, kaano laan amuna day jay, hanggang nagtalakadagusin. Nubagbagak, masair tirik na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko, ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah. Uraya, ti panagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. When ay no, diyak lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, tipag na idanta. Talaga? O sige, sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho mi Jay Club? Sige. Sikat di makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Ang sabali a babae, tingkab balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalakalakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Patsek, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang day toy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, ti saan mo ako kwa? Kukwak day toy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpet mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akas ta teacher mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa
Ilim? Kwa. Karuga mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anay ko, anit basol ko ken ka? Sino day ta babae kunak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipatom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatang. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanon boy, hindi dyan Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kankwana. Adal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagmambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat ginobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadat no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dadya babae. Jacqueline Pagarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan aka ipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagmumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakyan kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbangam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Dinadaal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam akwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumadumdum ngag idi. Uwan nga ron, Manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amumton no sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam dahito napasamakan ka. Wan! Alvin, Aldawan, apaya di ka pa ila bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kas kalag sakay. Nakapsutak na nang... Jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. Anya, nana, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya, ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kan ti sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin kabalay mo. Jak pa'y kayat ti matay nanang. Agpahagasak di ospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tatiba gada ito a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Alvin? Si kakadidaytan?
Ape, nagkutong ka. At sana magasa na sakit ko. Isuma umadaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy iti panang lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyan, anak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklagat nga rod iti langana. Naggutom. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan lang iti agsangpad nga may makilamay. Nalamabit laeng nga raw. Makipagladingi tak iti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipo ni Jamraud. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay maikabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dyan, Jonah. Sa mo may nagbanlugam na dyan kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Perlin, adda kadwa kasi mangpet, ni tatam atyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Napintas to yung anak mo, Susan. Ay kawan atyod. Imalamot la kanyak Oh, Perlin, agmanukan ka ni tatam atyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Perlin, mabit man lang. Ay po, nagbastos mo day tang anak ko. Baybayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki di balayaw. Ala. Paspasin siya amon ti anak ko, Jud. Umay kan, ta isimpatan dagiti gargarot mo iti silegta. Anyat sang-sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay, di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ha?
man, taad da ka tulungak amang biyag ken ka. Ti amok ngamin, saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo iti kanyak. Ay naapo, ubingak pay, anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadal ken ka. Nanang, Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni Jod. Makatulong kada tadayjay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa trabaho. Isa, sikapin natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak dayta. Agtagibalay ka latan Ay, uwan pa kat. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot na nagayat kin ka. Gamin, man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagiti trabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman Jod. Ay, supaya may bawas iti trabaho dayta. Masyanak mat kamin kin ka, Susan. Kan rong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman Jod. Tawan ka dit klase mit, ha, Ferlin? awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ngam ni nanang mo. Ha? Ada ka din nobyom? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Adun to, pwede makitkitak kita nga ada ka kinkinibin na mas ubing pa'y namusika. Isuda Saan kanyak taadal pa'y ti pamaysak, tata? Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Napano ka naglabak nagdalos dito balay. Itsak ka mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kayat ti kada ni tata Jud di ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagam. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo Jud. Naksayan, dagiti trabaho. Saan akon nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Ta agmalmalem a nakatatakderak ijay department store a pagtrabahwak. Iso dakkel katulungak ni Jud. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y ammuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo Jud timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali anadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awan mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka? O di thank you ko Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay, Ferlin. At hapam nga mga no, pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay, tapanunot mo. Dakas tikas ta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso atila at atapam ken kuanan. Hoy, sana nasaya atikas tangar aramido Ferlin. Ne, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, Jod. Iuwan, Susan. Taagas ti banog. Naglabak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat,
Ni Farlane, adan? Uy, itay pa yung simbang poy. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tay, nakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap to yung readout ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano ken kuana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ito ang palasitang. Umamayakin kuana. Tata John, apay nga da ka dito yung silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanang mo. Pangasim, tata. Di na ko mapagaramida ni Tidakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Nalalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog ta namin. Manjak, mapanak langan ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak, nutob ngaram ti pagayatak. Ibatan nagtata. Tano di nakibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak. May isa. Dua. Sige, sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasayat kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya maninday ta, Farlane. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, ano, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana po no lagi tang ipulpulong na ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay suti bagbagak nanang. Amok adina kayat apara iti inam. Isapat padaksin nakin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpay sutata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, no mamati ka kin ko na, wala saan. Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Di ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka agrubatan, ta sumrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsendak ko mamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyak lang pagarup. Nalaing gayam nga agparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Oh, agyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ay ayaten ka nga na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapay akas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti eskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sos, narigat ti pampanunutem. Apay nga agtalaw ka. Siyak ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka itinay tangay bagbagam. Uwan, Nana.
Ay, no kayat mo. Kuyugan ka mapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya? Ay na, mabutengak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak mat paganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngam siyak nga anak na. Anya? Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat na kunana, ngagtalawan. So, kirkit di day, tiyan nga ubing ah. Jesus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinaon na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasamak. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta. Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayo, ay adakin ko anda day tan. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon tibiyag na. Choice na day tan. Ay na, narigatibiyag ko dito yung probinsya, balasang ko. Ang mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Di dak pakadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito yung kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Ket, kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwelaan dito ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal ditoy. Ah, ay, o sige nga Rod. Ngem ni, ano sama ti panagbiag dito yung lugar ni, wen. Wan nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intalag pakita ah. Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palupusan ti anak mo nga agnat iji balay ko, kapsan. Owen kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan? Kat adamat madyapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatang ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo't ti pampanunutom. Kapsat, ala, di kayon agsinungpat ah. Oh, mangadeng kan, Ferlin. No agsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyak iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan nak to mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingput ka ngamin kanyak.
Kasta idi ni naanang ko, ngam idi na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya hindi ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas ti agimula iti sakit tinakam. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraan. Nasaya tadakan, Susan. Itimplanak man iti kapek. Makakapeak. Ada na pudot adanom? Awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagpakik. Kasano adi agsakit ti bagbagem, kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Di mo muula mawat-watan ti bagpagip. Masadutak nga ron. Malakit din. Pagluto ka pa'y no madamdama. Anyat insang pet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho lumikatak ijay. Agabrot ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti amro. Mabuti nga kaaga Brown. Mga no, jak ka ba lang ti trabaho ijay. Kat anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga yan makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makaina na akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangpitak iti balay. Aday tan ti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin kukwa dito'y. Na. Agin na yadak kasumrag. Agin na yadak amapan iti silid mikan ni Joda. Agpapas na nga giniliw. Tamarabyan ka na sumangpet ti kurang nga asawak, sweetie. Ay, sweetie. Ay na. Awalan kayo itibain! Garampang ka, babae! Anay ko! Susan! Kalbot na ito yung babae! Tulang! Gusto ka lang larugan! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinangbubog ka. Ladingitek, Jude. Ngam napunwa na kon. Huston tinaunday apanawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay ak ti anak ko, gapuken ka. Nagbali na ka martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawaran na ko masusan. Nailaw anak lang. Isanod mo ti daron mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay nakablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal.
Agyaman iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yo, anak ko. Nanang? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ikak. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, nanang. Ano, anak ko. Kailiw ka una yan. Anya day, Jay? Nagtao di ti silid ni Nana Luz day dyan ka nabtuog ha. Mabigla ang nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko. Natayan ni Kabsatlos. Nga po iti pan nakaatake. Uwan nga ron, nanang. Natayan na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko. Pagkawalan ako ba? Amog. Ano tinagkuranga, anak ko? Masimpatag ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga, anak ko. Ay, dakal tinagkuranga ka, anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulnit. Kanagiti anak kurkuranga ka. Iba't ba't ikaw na yan, anak ko? Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Iso apang nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo pa itinapaot, nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, mat nanang.